Olusozi luno kikalu luli kuwosabira emikisa enzaalo kuliko eddagala erya habo waliwo n'akadiba akalimu amaadi ag'omukisa ng'era w'oganaabamu osaba buli ky'oyenda kyakuweebwa afunvuwa iseffe Kyabazinga ebyanda n'ebyanda. Maama n'ebyo ebyo tuyiza kuba n'ebingi n'ebiri mu lipooti muno tuyiza kutuuka egy'oli maama. Ekyalo kino nga mukibona omubusa bwakyo kino tubaire tuli eno tuti ng'ebimo bino maama titutuuka ba tuti tute ekifo kya bulambuzi twesaba omumaani go maama nga tubita omumukiise waisu opasiisi onamuganza ahamu naibe maama timutugemereku. Tutambula nga twongera okunoonya bifo ebisobola okutumbula mu busoga ebyobulambuzi. Abantu abasinga bali by the source of the Nile by the bridge nga bakomaawo nga tibadde teri ebintu ebingi. Aye busoga erimu ebintu bingi olwiri lwa Zibondo site ya Gagonzo Madina kadi omudulizi site ya Mulumba omudulizi site ya Hannington yeno omudulizi yasooka omuzungu Budumbula tulina Kagulu ebifo bingi tulina site mperano 39 so eno tulina egyokuba site ya 40 ng'ekigendererwa tumbula ebyobulambuzi muzeeyi akubye atatu bajja n'amadi gabakuba aye nakoba nti singa tubalina amayumba agategereka ife beene kyalo kuno aveeri yasula mulina yakusasula $5 obunaku yaka nasula ku nyumba ey'isubi obutaseka bana serious ati nasula ku kitande ekyebitoko nanabira ku luya era adabira mundu bukizimbe aye gano bwaba nabanga obusana guli kwaka yakubera nibera tibanandabira kuna kali kuliya kyonna kyaba kintu kibuyinza yagula ensuwa yobumbire gano yagita kuninda kati nagitwala mukono aye gasasure sente gasagala mutalo muno enkoko ebyokulya ndikwenda kubakoba nti kule Sunday twali ebusiki twasokera site y'ekyaka ekibira kire kya Botanical Garden twavangayo kulokubiri kamunye 3 gadita ayi nali ko yomusaza ati otakiza abantu kwiza muno bwerere wakati tunda bulezi nakati ati otutunda tawo gate awo ayenda okunjira mutwalo so yafuna sente onakolusokera mukane kiwaki ekinava mugala wazungubaza ekinamukobye abantu balekera okunjira munda ayenda obulezi akwatire dabeti ali kunuma otyamaawo otyame kuluya tuidakutawoniyo batyama yo outpatient otyame kuluya mbwena nkire naleeta okuzi olwekumanda abutoire namuti gwabutoireku Misa watu walisimu kwa Kyabazinga mwe bali kwida wano kubanga buli donko wabakona ntibanange eibale lya isulino lyali sinakukundi some coverage okubanga litegezebwa abantu bonabona mu Uganda so I'm have the right honorable abakono ndozo bona bakwaniriza mungi ate masano seyo nayo mungira ngira tikiri Mama nawo, isukayo olugendo.